Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama kami channel RMKW. Ya, di sini malam minggu ya, malam minggu. Kondisi di sini sedang kerja bakti ngalembur. Mungkin agak sedikit gelap ya pemirsa. Maklum. HP-nya HP kentang tanpa pencahayaan. Ado kenaon ado? Ngechat naon? Bilik. Jeung saha bilikna? Hah? Jeung kobong adong ke? Tim pertelihan sudah memasuki ranah ngaladaun. Aduh. Nah, ini dia pemirsa yang punya ide. Warnanya warna ungu. Kenapa alasannya, Bung? Karena saya suka janda. Astagfirullah. Ente ingat keur di sunatan nyeri? Ente tetep kekeh ka janda. Oh. Aya ka janda cenah ge, guys. Aduh, bere-bere mah hidung. Dikolesat jenai pemirsa. Aduh, perjuangan demi demi santri nyen nan giribig. Aduh, bisa ngechatna bisa coba gerak. Bisa dong. Ada ngechat perempuan ya. Barjeng tadi bales teh ya. Ada manges ngechat bilik baik. Serius amat. Pan ngomen HP bae gagawena. Aduh, maklum bujangan pemirsa. Ada yang ngomen ini tentang kobong ini. Oh, begitu. Ya. Bagaimana Cina tanggapannya? Nah, ternyata cepet juga ya katanya. Makasih. Oh, gitu. Atuh dibantuanku jin sangkuriang jing gagawena ge. Berang peuting dikereuyo sampai kareuneuh. Sama ikan guys, pemirsa. Alhamdulillah, khair. Jazakallahu bi khair. Dan mati guys. Sambil lihat yang masak supaya berkah, kita sambil sholawatan ya guys. Sholawatan favorit channel RMKW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatimin nabiyina wa imamil mursalina. Ya Allah, moga-moga Tuhan muhi rahmat ka Gusti kaula Kangjeng Nabi Muhammad, pemimpin sakabeh Nabi imamna sakabeh Rasul. Ya Allah, hamba tobat nyuhunkeun panghampura tina sakabeh maksiat nu zahir
sarang nu